بله اف بشک جو ویدیو که دکتر نوردین زازا بو مگوت کرکیوی تنه هیا تنه کرکیوی واحد هیا شنگو زازا یا نهاج لوزانه و میوانه ما و شنگو بخیر هاتی. Thank you very much. Welcome. زور سپاس. زۆر باشە شەنگۆ زازا خۆزگە بە کوردیەکی ڕەوان وەکو باوکی خۆت قسەت کردایە بەڵام پێچێ یعنی بە ئەڵمانی قسە بکەیت یارە بە هەر حاڵ ئەی سبەینێ لەسەر گۆڕی بابت بڕیارە چی بکرێ بۆ ساڵیادیەوە. First of all, thank you. زور سپاس با هوا و با وی میوانداریه. I'm a little bit shocked by the. از پیچک شوک بوم به آن ویدیو و نشان داد چون که من افتشت بریان ها گلک ندید بون او روشن داوین باب من بون بر هنده بوم جه سرسامیه بو. ام هیوی خواستین که خزانه سیاسی کردی دو ماهی که دا خونن باب من بین جی و مافن کردا بگهن و خلق کرد بگهنه هیکو اگرتی بن. شنگو تزانی یعنی منها بحث کرد باوتا یکمین پارتیا کردی ل سکرتر یکمین پارتیا کردی بول سوری و روجاوای کردستان بخوا نه خلق روجاوای کردستان بو خلق پالونه یعنی نیویتا سویسریه نیویتا خلق باکوری کردستانه نیویتا خلق روج آوای کردستانه من حس کرد بزانه بم باوی و چاوا تو خودی کری شنگو یعنی چاواش ترا بحثا کردیتی و کردستان و روژین خود کر I was very young when my. از گلک بچوک بوم وقت بابم نخوش بی از 12 سال بوم از دوری وی هاتم پرورده کردن من گهل موزیک و شعر کردی دگرتن و من زمان کردی گهل دبو لی فیر نبوم از نزانم بوچی او بو از ایران زانم بیش مواد بوچه بو او زحمت یامل برچه بو. باشه. پشتی کوچ کردن دکتر نوردین پیوندی و لگل پارتین کردی چه بو؟ مثلا پارتین کردی سیاسی لواد پرسین لواد ناپرسین چجوار لازمه چه نه لازمه نافبره و آلین سیاسی کردی چه بو شنگو؟ No contact. چه هیچ پیوندیک نبود اصلا نظرم بود چی له هیچ پیوندیک نافوان حزبان داد گل من نبود چون که باردوخ و چند گلک سخت و زحمت بود بر هندی مچ پیوندی نبود. باشه پیوندین و لگل مروین و لباکوری کردستان هبون یان جهین هنه وانجی قتل و نپرسین؟ نخیر مخابن کسی المنا پرسی وانجی خزانه باب من مخابن گرک پیندگا باش نبود که دور بون پرانیا وان روژا او ناف سیاست دانه بون و وان حجبه چندی نت کرد او باب من دکری و بون ترک و نهاجه هر ترکن باشه ته ارشیفا باوتا دکتر نوردین کو نهات با بلاف کرن نهات با چاپ کرن تشتکی گرینگ با مثلا وکه سرک ما با قتل جمع پیدا دبن یا نه بله بگمان هنه من همو ارشیفین وی هنه من هندك دوكيومنتن قالكن كيفن هنا وكو خريطيان وكو قاموسان وكو شعران ورومانان وقالك تشتندين جواز و
من دەمەک ڕابۆری دا چەند کۆلێکشنن بەرهەمین وی دروستکردن و بەڵافکردن لە بزمانێ ئەڵمانی و ئینگلیزی و نەهاژی ئەس سەر کارین دی کار دکەم داکو میراتی وی بپارێزم و کلتورێ کوردی جی بڕیاوی بپارێزم. شنگو قد و تو زحمتیا جیانê kişand di mal da taybetî ji ber ku bavê te hem siyasetmedar bû hem jî barekî gelekî giran ser milê wî bû te astengî te zehmetî çi maddî çi menewî di mala we de çêbûn? You know, I don't know. It's Ez nizanim question. zehmetek ku vê pisyarêtê bike hem lê For many years, بۆ چەندین ساڵە ئەم he has forgotten. هەموو کەسێکی ئەم ژبیر کردبووین بەرهەندێ ئەس وەکو خەڵکی کەسێکی سویسری دژیام بەس ئەو بەها و ئەو نەریتن هەینین بابێ من هەر گەل من بوون چونکە ئەوی ئەس پەروەردە کرد بووم دەربارەی سیاسەتێ و دەربارەی نەزاهەتێ و فکرڤەکریە و لێ تێگەهشتنا کلتورên dî جیاوازیا من gel xelkê dî ez piçek li wan ciyawaztir bûm lê wî zemanî da wî demî da gelek zehmet bû çunke kesî baş ew nedinasî di wî demê da yan jî di wê komalgeha Swîsrî da kesî ew baş nedinasî. Bavekî çawa bû Dr. Nûredîn Zaza? Meselen li gora ku hinekî xuya dike bavekî wek tund bû, bavekî dilovan bû, rehet bû, çawa taamil li gel te weke kur dikir? But he was an exceptional father. Ew babekî nimûneyî bû. He was very supportive. Ew gelek harikariya min dikir He was helpful. û gelek yarmetiya min dida û yarmetiya hemû kesekî dida. gelek mutewazî bû û gelek bisoz bû gelek mihreban bû û xudan karîzmek mezin bû. I was his only child. Ez zarokê wê tinê bûm berhindê hevalê min ê herê baş bû ez hevalê wî herê baş bûm babekî zorê mezin û baş bû. دایکت یعنی بیری دایکت بۆ دۆزی کوردی چی بوو کاریگەری باوکت لەسەر دایکت چی بوو ئەو وەکو ژنێکی سویسری هەتا متعاتف بێ لەگەڵ دۆزی کورد Well, my mother was a young journalist. دایکا من ڕۆژنامەوارێکە گەنج بوو و gelek hez ji wan karan kiriye derbarê doza Kurdî û karûbarên Rojhilatê Navras Became her first idol. ew Supporting bû nimûneka here baş bû bavê min û hemû baran da harîkarê bavê min dikir û piştgiriyayê dikir û piştî mirina bavê min gelek tişt bû Kurda kirin dayika min û bo çend damazravên Kurdî did a lot of û pişre documentary. gelek dokument û intervyên wî û raportên wî parastin û li ser lanên Kurdî û dozên Kurdî raport kirin. Ez bêjim ku ew dayika min çi cara rolê wê nahête ji bîr kirin. Şengo nesîheta bavê te li te kiribe û tu caran ji bîr nekî û li gor nesîheta bavê xwe şîreta bavê xwe biçî çi bû? Integrity. Pak û xawînî yan jî rastgoyî û çi cara xwe bi dest venede û hemû carê dibe serkevî û harîkariyên dî bikî û hemû carê şanazî bixwe ev peyama wî bû. Gelekî spas çi bêjin yanî gotineket bibêjî ya dawiyê heye Şengo ji ber ku sibê salvegera wefata Dr. Nûredîn Zaza ye karîzmayek bû bavê te bi rastî bawer dikim serbilindî ku tu kurê Dr. Nûredîn Zazayê.
پیام من او کو باب من هي نفسي پیام باب من پیامك کوم پدوی به گرتنه هيا و بتایبتی دنهادا ما پدوی جهر دمکی به یک بونه هيا والعراق لسوريا ولهمو بارشين ديان كردستان وين درفا كردين من دياسبورا دبيتا قرتي بن چونك قالك سرپرسن كردي داغ بن او خلق هاد هنا بندسكرن لولاتين خو البرهند اوروبا والروشافاي دبيت قرتي بن شانغو زازا gelek spas.